Reure serikali ya muungano wa Tanzania yes majirani wetu wale na tobufira ni rathire ututhi na maundu maingi gwezia no tucoka no ria turari haranio ni irabire irathira aici no tucoka no friends tondu mufira ngani warehete tumbo joto kinya muini wao wiga twetagwo Suchu arara kara kundu guku riu ithuĩ na Tanzania tuhana majirani ema neighbor mara mutura muharanaga no you have to stick together yes riu gutiri ungithama you have to live with each other tondu ndungithamia bururi twina muhaka muraihu muno. Actually I think we share the longest border with Tanzania. It is true a very long borderline yes ongorora border points iria she along the Kenya Tanzania border yes you will tell the border is vast yes absolutely. Leo majirani zetu wako na uchaguzi imena githurano yes next month yes October na tutira maigwa muno kamareka campaign misi kundu kuria kira gwikite ri campaign ni mareka yes kiria mekite ni ati campaign ya mwena wa thirikari ni weruritio mwena wa opposition naguo ukahihinywo tafura neke hiho opposition ni kwa Chandema Chandema gona ne mabire I think there were ne magiririo go participate githurano-ini how I think gwatwikira gasijui matina rumirira prosi mawatho mao ma ithurano they were banned from participating na makeba magikia mundu gutwo Tundurisu mutongoria wa Chandema theine na ne handu ndirona gaira ena cira next week naguo cira wake wa treason ni urabia na ithurano ni kiari githurano ni kia mweri wa next month mweri wa 10 tariki 29 yes au riu cira ogwetwo huo mweri no actually kogirio go participate githurano-ini ri yes you are out no matter how popular kogo ru uria wikuo riu maitu mutongoria waku mararurira nao well aria makirigitwo ri they are not names you have ever heard kogo kuona magukira tene kuna magukira tene ni maramenya kundu kiigite yes mundu ramenya makinya mana mbere no but you have to appreciate our democratic freedom here tare guo kungiruga moguo ugi ati ni wa bani ODM githurano we no na tukirora maundu maria maingiri we have to look at our freedom guku we enjoy a lot of freedom a lot yes gwe kundu freedom ni horagio guo ta gwatira kana uri horagia gas kana gwakia yani kiama kirerwo githurano ni kio giki na ni kiama kinene kina rumiriria ingi muno Chandema yes tugathire na musi mukaigwa uriro mukaigwa kiwaru oko ndungiko no you can't tigari wonayo kiama ta ODM even smaller party you can't oko ndungiko guo wewe yani kumali onyinyi hamtashiriki kwenye uchaguzi well never mind I don't know their laws and I don't know the grounds makihũthĩra watho wa bũrũri wao no rĩu kaũndũ kau na kwĩna watho rĩ no karehe problem tarĩ nini tarĩu gĩatĩ kĩama gĩa gũtũ tena wa kibani you'd rather have them on the election than not yes kimakoro hau mahotwo kana mahotana ri mahotwo kana mahotane fairly ko maundu aka ni magarie kuria ni kuhihinywo na nĩ kaũndũ kau twacokia kũmenya kumbe gatũire ũguo Githuri macamagia kuria ni wai
Waigua gũkũ andũ makĩyata makarigwo. What is that country? Sasa wale wanamtukana mpaka rais wale wakiandamana. Wanamtukana rais jamani. Wale wanaishi nchi gani huko, ni ng'ambo ama ni Afrika yetu Mashariki? Okay. Doraga andũ maciaga headlines cia ngathĩti on daily basis. Ũngĩrora na bũrũri ũrĩa watakanyika nĩ ũrĩ magathĩti maingĩ rĩ. Tondũ Wahianyo nĩ aciaga mũno. Yes, Wahianyo does akina Nancy Sifa and others. Na Mugabe the people. Ũngĩrora magathĩti ma Tanzania almost daily. Yes. Bisha cia front page zinakuwa ni mama. Ni mama. Na CCM. CCM. Oye. Gatheti ya kuicio the bũrũri ũcio. Yes. Haya basi watuchagulie watakaye mchagulia. Sisi tuendelee muungano wa Afrika ya Mashariki. Bũrũri-inĩ wao. Manake nchi ni yanyu na matua nĩ mao. Tuna yetu. Oh yes. Ole magachagũra ithuĩ nĩwe tũkamũkĩra. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Na tũmwĩre hoye. Tũmwĩre hoye. Aya. Sandia. Sijajisia rauga ati Chadema Mario hata mkinawa hamri. Ekombegekia. Aya. Rai. Leo ne thondeke the delegation ya ugakwira ka ngoro atiri ni sorry muno woi please ni twahitirie tukionaga yes tukirumirira wifu yes mwanake ucio ni gwitumira guku ti wa guku atuhubiria na nderi na nderuta wira riu tukira tari waku yes to ni igite nderi hau ekura coolant eto coolant ni ya ngai cooling plant yes athurwo ri agitiga no horo cio wake izo maziwa sawa za matakata Mwaga kuma higa lero ria iria ri ndona guku nuku ria thamire kundu kuu riu ni makiwete Urison ka ngoro ri niwe makahe giturwa kiu mundu moye kuma gatene mundu mangirokera na matinde gwake na mundu ikaraga kuu no ni hena challenge ka ngoro nayo tondu mutumia ri ti wa kuraihu mutumia wa kangoro riu yes we andu atene ti aingi magura na ati kuraihu aca andu a matuko macio ateithie ti andu aingi ate wakora ate mundu agerire mutumia kuraihu yes ni kundu andu ona mwegithi gutwara indo maba kurokera mawira mao ona mwaba kurutaira na thoni acio wakinya kure mwaikara mundu mwena wa ni moyaine ona mwauhania muno ni muthekaga ona andu amwe makinya kuu makarigo riu me mwena wa mwanake ka wa muire yes wakora nginya ni mararuga riu kuagura ni toti kuraihu na gwake ri he muthuri wakuo ni kasini ya mutumia aka ngoro nake ni aigiire nake uga ni araruga onake ni ararugama MCA yes no igwa ni mucio mwandu ri horo cio rigetie kwario ni family no karema eri makugotire mundu raguithia ki gutire mundu ararenga mwaki yes riu ka ngoro thina wake hari oriri Mca'S ni wake ri wa mutumia ri wa uko wa thoni uyu uretia gaturwa ri ni arara onchaga kioneki giake gia kurugama MCA yes na ka ngoro ti mukiru tondu mutumia yake ni oratongoragia rwimbo kundu kuriku kwa mpinzani yes no ka ngoro approach yake ya gukriticize undu ucio ri ni aramba akeheria blood tie ndaratambura ate ya ni cousins yes akauga atiriri mutumia wea gumurengere nginya kiande ri agithie kugeria kionaki kia njera ndire
atigite kioneki gwake nyumba na nio ndirenda gitikiriku gite kiu kumne konjiga hangoro-ini yake ona ni kuonia wapinzani yakwatea tariu andu aria mahura giciaca ri ithe mationa irio cia kuhura nacio ni mona kindu mangituira manorithia Aruka uri kathi na mbere ni karario ro uguo kwira kangoro na mukanda kamune gutire kura kona gwake nyumba arari murimo uri onge kuinira Gerandi rwaringithio rwimbo na Gerandi no ani arahoni andu o kangoro wena uceke wa kimuhuko Gerandi ni ari matatu ikua ikamba ni ari micugie iganona yes yari mihoraniri yake ya seji kangoro ri he's riding on goodwill and persistence and association and a little aspect of that and regret yoria mathurie mundu agicoka akimatoka yes riu kangoro is not a happy man mukawa mundu ri aru amana muthuriwe ona akihitagia no iyo mutumia wake nake mwendo uri ongi uyu ni kazini yao mwene uyo wachagura gatagathi kandu wanyu na murume guo ko ithe ndu aumire yo tiana irwo nguo ciaku kou na ugethario riri na kirengero kiande riu na njira nguo kou retagwo support mundu rume ongi andu acio mutietainwo gukira uria twetainwo guku ni kasini aranjitite igongona riake umenye kasini ucio utanangura we kangoro utanangura kasini ucio ithe niwe watuthomithia ithuothe ndikanu anyita oguo nie ndathomithitie amuthomithia tini athomithia na ndanathomithania gwakwa aguthomithagia wi wanaku riu wi guku githomo kiu ni ugutahika ningi ni mangiatarirwo ningi ri tutiatarirwo githomo kiu nitungiarehire kindu na ki ni ndu ugathi koinera Gerandi kou na tugetia gite kimwe nake Thikathuri ni maugite gwaca mari micio eri ni guikara thi gwethwo no muhuthu ndona kangoro akihotho and you see ciaca ri maheni mokagira riri mawira ni maingi wa vici-ini iyo that's a lie scam mawabici-ini maingi megũkorwo merungu rwa muthuri uriku muthuri uyu ni agakugathika handu hiyo ni uongo kubwa mutumia wa kangoro nakeri well, it's a dilemma. There's a dilemma, really. You know, that is literally one family. And the wife is torn between it's called the maternal home. Yes. And her home. Ena gwake. Yes. Nena kwa kuria ciaritwo. Yes. Na no igoro arugama ko ure ide no mathomithie mario. Mario the. You akaigwe obliged. Yes. Support amurwe. Yes. No kazi ni yake. Leo kangoro arauga mutumia ri. Ahoe uiro uria ahoya akanitha. And denounce any political inclination. Na mburu wa tatawe. Toro kiuri kiboko kinene hari ambitions cia kangoro. Yes. Auga that's a political knockout. Nina urua kuma kwa nyumba. Bala jambo mokaba mundu akuriheta we ithe ndagutiga njaga. No kwera ciara nacio cindege. Kangoro ni akihorere. Kana guikarwo thi kuiguanirwo.
No, athuri ni mego ikarathi. Na gukuthirwo narrative iyo. Mbere ni muthomu. Kangoro kwanja ndarago gwa tondu arauga githomo kiu nikio kirahuthirwo against him. Ko ndwingi ke. Andu aitura. Kangoro kuringana haria tukinyite ri. Mawira ma mucie ni marenda mbeu njithi. Kangoro kinyite andu akauga atiri. Gwathi uguo marathie ri. Ni ari kunda wega auge kuragwo nyungu. Uthoni ucio weke atia. Igoro siasa. Yes. Yagicoka akihitie. Oragite uthoni. Ni akuhandwo from there. So, no, they Deguari. Yes. Actually, they feel more special than the people who live in Nairobi. And deservedly so. So now we are there, Deguari. Yeah, it borders, what is this place called where there's the greenery? Paradise Lost. Yes. They dig we career away. Na nyumba yako they dig when I said they digwa. Kiduru they dig we agiteri. No re twale urere ratwana na che. Todo girerega. No, they have kept the indigenous name. Na ndio wano this Maritwa makoro tako uri. Matitida makirego. Asa. Hauta waisikia ati niweke modha. Mudhaiga is mudhaiga. Yes. So is Runda. Runda is Runda. And the Ndegwa is a small mudhaiga. Yes. Oh, not a mudhaiga. Ni annex ya Runda. It's a Runda annex. Kono ko tire ke gore etwa. Kono kore ke gore etwa ne zima. Umo Githu. Kasa. Yes. Kasa. Ololo. Doni. Ungwaru. Ofaru. Paipu. Ronga. Kite. Kise. Ule kiserian. How to ask ati rundi. Hakuna. Hakuna. Yes. Runde. Okay, ndio kaiwa te onarema wa kileri matikara kireleju akire yakyo. No, adorema wa kile. Yes. They are not residents. They are not. They work there. Ni mundu uratoro ku ni ifata. Yes. Lavi. Lavington. Yes. Lango. Lango ne kwa jalango. Ya Langata. Where's tea? But there are places their names will not change. Where's Kati na Shitigo? It is Tigoni. Tigoni is Tigoni. Yes. Karen is Karen. Ruta is Kati Kare. And you alishikisha Kare. It's Karen. Yes. Unadwa Karen no matuke for your offended mugirega ni tuwa leu. Atikare. What is that? Bana. It's Karen. Karen. Ne Karen. Yes. Unadwa they dig one out. They lay claim to the fact that they thought they were doing what they shikisha the ending. No, that the Ndegwa is not a cheap place to live. No, it's not. It's not. The Ndegwa is well. Yes, actually, because I have been to the Ndegwa at night. Sijui ama niluti ile niligilia nayo. I did not observe the you know the estate delicacies like mutula. By the roadside. Yes. Nikuaga. The mutula is formalized into establishments. Yes, serious establishments around. Sikuona kamuosi kwa baba. Uko dhindi. No, living in the Ndegwa is a lifestyle on its own. Yes. Ina kona manganyare.
Sana. The Ndegwa, when the houses there, it's serviced apartments. And rent in the Ndegwa is also not very cheap. Unless now you are living in the medieval houses. You know, there are those who belong to the landlords of yesteryears. Ilyasia Teraso. Ako utene. Naoxide. And they are still not cheap. No, they are not. Yes. I think a 2-bedroom in the Ndegwa is well over 35. And 35 upwards. In the upwards of 30,000. Yes. Na depending nyumba nayo ni ya mwaka uriko. Yes. Nerana wonu. You want Tyson's, Lloyd Masika, Mongoose. Kuna kwa laboratory vitu. Yes, wa Kegomo. Yes. Wana Mongoose property okamenya Iyo ni ya tiate ne ogwo. Yes. You are the Ndegwa. Yes. Kanoka kora nyumba in a basement parking. Tukatanya ku bagay na landlord. Kwena basement parking. Yes. Na kwena lift. Na goods lift. Yes. Lift yado na lift ya merigo. Yes. Na security company. Yes. Ata nyate kuigua na muhena nyumba. No, actually, you might never know the owner. You see, nyumba cia teneri, apartment cia flat cia teneri. Ndwe ni udire anamwene. Ni ukora we ori hagari. Probably ori roki thutha kwa ri ha maita maya. Everyone pays their own rate. O mundu ereti yake. Gutire uniform. Na ni akinya handu mukaingira na ngorofio we ndukambatherio ki. Renti. Asa tuwa dendi. Dekia tu the Ndegwa. Na mundu ikara the Ndegwa ngikura aikara the Ndegwa ne nduratheria the Ndegwa ri. Yes. Makura Kiambu Road. Makura is Kiambu, just Kiambu Road off Runda. Na the Ndegwa tio kirigiti. Asa, no. Yes, the Ndegwa is in a class of its own. The Ndegwa is the area of the Ugadi of mushroom. Those areas. Yes. Yeah. The Ndegwa na Tio Kirigiti. Tio Kirigiti. Ndegwa they are on Long Kiambu Road. Yes, they are. Kirigiti is off. Actually, Adwa the Ndegwa, my quote the Makurate. I'm just 10 minutes drive from the CB. You cannot say that in Tanas or Maji Masuri Mweki. There are very few places you can be 10 minutes away from town here. Ikoige. Yes. The Ndegwa without traffic. Yes, you can. Like a 15 year. Yes. Why you are going to call it to Dani? That's another story. You know Dani. You go now, Scats. Gavana Sakaja mjamo. Huyu anavaanga nguo Sakanjo wakati ana inspect guard of honor. Aka guard of honor ana fini yakora umuno. Ege present. County sigimati kagirodo jotika kula tuonete. Meho mahana. It was which county? Wale ya Garissa. They were not looking very well fed. Nakamu matumiri yake matumira oversize siothe. Kwesi ya futuristic. Nio na maikaraga office meko maruma. Maihore ke? Maihore nguo ide. Yes. Leo Governor Sakaja is Amanda da Siege. Sakanda is da Siege. Yes. Apparently the MCAs of Nairobi wengi wao wanasema ni kama wanataka kaenda kaenda sana.
nitama muroreirie mata na makauga no mwake atia no muhaka kure yes aragira aukuja mburi na rua athonge andaigire amwe makiuga atiri tulikuwa tunafikiria tukipatia kijana kama sisi ataweza uongozi nimerumite kini ma MCA ma Nairobi yes marauga nimekuinukia gavana marauga atiruma maciatie mbeu nyithi taori thogie therera ri it's a case of how many people are on the plate ndineciria nĩici konyihu aya yulogia yuno gwĩciria thani ya ngima rĩ nĩ rigicĩirio nĩ andũ matarareka angĩ maikia guoko yes nĩ ũrĩ wakorwo event rũgongo irio nĩ ona ciho no thani nĩ thiru weteire arĩa marĩe cithambio you are not sure you are very restless na nĩ ndũ ikara thĩ no waikara thĩ nĩ warũgwo kĩ nĩ warũgwo raini so there is that issue and you were telling me as much they were kind of whipped yes actually gukoretwo kuma late last week gukoretwo na mĩcemanio ya kugeria kuhwip ma MCAs kuma mirengo tofauti ya gĩsiasa gũkũ Nairobi yes Raila nĩ ageretio mĩcemanio ĩrĩ rukaga kwenja makamũmĩria ngaĩ yes makamwĩra no we kaka cira waku ũrĩa tũracirĩra haha rĩ yes to mũndũ akigwa ciĩra ciake nĩ irakorobara nĩ ũciĩtaga no cingĩkũmĩria ngaĩ kaigua he ĩkamumana na ũru atia karĩ kĩa mwĩkĩte maramũria no maũndũ marĩa mangĩ nĩ tũiguaga ũyũ tũtigĩre baba usituambie wacha tujipange vile tulikuwa tumejipanga wewe shughulika na ingine hii ya huyu asa karangwa na ndio DM ni ina majority yes and of course the president will also iyo mothe ndaigua nao murengo wa the ruling party yes na one magicamonetwo kuria thingira wa iregi yes it's just in a bid to save the situation yes na mwono ungi naguo thinki ona mari ona mucemanio lakini bado kuna mshike there is still a standoff ma MCA matiragwa yes tondu riu nake Governor Sakaja ri is a friend of Tinga Wodialego yes he also warms up to the executive. Yeah, of course he belongs to the ruling party. Yes, the president. Kwa hivyo lazima wamutete. No ma MCA merumite keni. Yes. Marauga ni kuanguka nayo. Ni marahurani na thimu. Tosuko wanasema aje? Sema mheshimiwa. Tuko na baba. Sasa unajua ni ile mambo ya Sakaja. Huko wingambo ingine. Wanasemaje huko mko nani chairman huko? Ni mkubwa mwenyewe. Kenya One. Mwenyewe ndiye ametuita. Wanasema ngapi? Huku hawana maneno mingi lakini bado sisi tunajua vile tuliongea tumeshikilia pale. Tulikuwa tumesema ngapi mwisho? Huku nikiangalia hii for mahali tulikuwa tumeashia discussion. Huku ni kama wamekubali kuchezea na babiri. Huku kuna mabroka tunaambiwa moja. Huko mnaibio. Musikubali. Hebu nipatie kadosi. Kadosi iko hapo. You see, onogetato mucemanio gwa kure no mwako marugire no mokerie. Yes. Bana hapa sasa ni noma. Hapa si pale tunarudi nyuma. Mzima ni vingi mara hiyo. Msame kuja sana na tutaangalia hiyo story. Ndio maana hii tunakula kile tumepewa na tumutoe. Ikikuja tuachi. Anakula anaenda nyumbani kama koi. You see the whole issue is to save face ya governor. Yes. So to impeach on MCAs onoko no agithia honokerio Senate. It is not good precedence. It is not good. Yes. And we are talking about the capital city.
Yes, he's ojo newe governor reu na bemwe onako guko 47 ke watho ni 47 yes no ke image ni 01 01 andu ari kana guko no guo sonko arorirwo agikundio thiki sonko ni akirwo mai na kia kimienyeria kirogia ki ngoko ona gwa meririe pride Osito era woni rane yanire muthuri da impeach ndo people nasema nimepatia kadi nimeweka kadi mimi mtu zinataka ujinga pia kuna kadi nimepeana kero wewe sasa bwana ndio bwana jeshi wa lidi kubavu jiji kubavu kio unajua unatukana nani za hii unajua ni nani uliandikia sasa uliandikia nani hapo ni tia show wapi show show kwa kuliandaje show Bea show ndio mako na ni amare $100 show kwa kuliandaje tulipana serikali zilidi bazu mazeta tulishindwa vile kulienda sisi tulionyeshwa madoki tukasikia Nairobi ni ya jeshi jeshi gani wewe jeshi ni ya sonko no this is not and you remember even Evans hakuenda pia pole pole Nairobi kuona kule Kahenya Evans wenake Evans ni eruga ni ale muhiu Kidero yes onake ni athukagio onake ni athukirio yes mundu athukirio athiete ni sonko ucio nake athukirio rimwe iritu ucio amenyirwo weakness yake ni thiki ni kung'ara agetherwo iria horeru agetherwo nyamu iria yakimirwo ni agu Ereto King George and Sons akadu akirwo aya oranyamu sasa guthanyamu ayini gani job zaidi gani kiwa kama akio tuna sign up pia kuna kitu za sign mimi najua kuandika mimi nimesoma mimi soko Gesaina zaidi mwegethie osini status nini kuna kwani unaendaje wewe uko na appointment kizu tukubalisha pekee ni msafara na msafara yo no acho kilio hivi basi sio ku finances yaga ni ria mwisho ugeire wa iboy yes enyeretio ahora ya thimo ya kagia turakwa Sakaja Nairobi is about to go down another time my MC merumite marauga waja mena machugu muno na program ino etagwo dish na county ni marauga dish na county ni ku dish county ya kenu as if they can save face let's wait and see Sakaja alwe Sakaja muini tena aina gako ni aina agija ni arapite ni guothera rwimbo rwake umuthi ni governor yes man utukuria icio turaneo na tumubange ni akomenya na ithuĩ nĩ ithuĩ ni akomenya turi akirima na Nairobi ikoragwo ito kwajona ni tumubange nigetha tuharĩrĩrie gakuya with politics at play goko turauga atiriri roguo twanjie gubanganya kera aigĩrĩre onake aigĩrĩre katũrĩka kere athagwo nĩ andũ amwe na Nairobi na nĩ ithuĩ indo citũ cia gũkũ let's wait and see marakĩaragĩre makĩro sasa mtu aigocea ciana za mĩhĩma kidogo
Uyu atusamehei. Ndeciria nä ahå MCAs. Ũngĩona ngavana akĩrumio hĩndĩ ciothe andũ aigĩire MCA ng'aragu andũ akĩtema MCA nao makamenya we mendaga kũigua hakuhĩ mathitimũra wa mbora mĩaka yake yothe ya wathani we wa mbora rĩ ona Kĩricu nĩ enyeragio kwanja ndĩrarĩ rĩa kerĩ no nĩ agĩcĩbirwo. Was it on Friday? Yes. Ma MCA kũndũ kũingĩaga mena kamwaki be nĩ maratũma andũ Nairobi no niĩ manjirĩra kũrĩa nĩ kwa Mwangasa kũrĩa Mĩrũ Mĩrũ kũu nĩ marĩkirie ũhoro rĩu mokĩte moka nginya kĩa matawa no ndĩreciria wĩra wa ngavana ti mũhũthũ. Wĩra ũcio nĩ ũkwenda mũndũ athiangĩte kĩmĩaka urerete ciana ikaigana ikagimara we ukinyete handu kwena maongo no igwa nĩ tũkwenda ithe wa mwanake ũkwenda ũgĩtwo ithe wa mwanake ithe wa mũirĩtu wĩra ũcio ndũ kwenda mũndũ wĩna ngenge ararera hapana tondũ no ũcio ũre rũhĩ rũru